Uyingenza ukuthi ake nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Sekuvele-ke indaba zokuthi kushona ingane eDeepkloof eSoweto okusolelwa ukuthi ihle kaMaswidi Espaza. Ezinye izingane kuthiwa noma ezinye ingane ezimbili zelashwa-ke esibhedlela zadedela, yona-ke yadlula-ke emhlabeni wey'ngane zazo. Ziyaqhubeka-ke iy'gameko zokufa-ke kwezingane after ukudla-ke ukudla kunoshefu esikuthola emachipsini esuke ziwathenge-ke ey'tolo zabantu bokufika. Kanti-ke umengameli uphinde waveza ukuthi babanikeza iy'nsuku ezingu-21 ukuthi barejiste-ke iy'tolo zabo abantu bokufika zibeke semthethweni. Emva kwensuku ezi-21 zizovalwa-ke zonke lezo y'tolo. Abantu-ke abaningi baphawule kanje ey'nkundleni zokuxhumana, abanye bakhala ngokuthi-ke side kakhulu isikhathi isikhathi 21 days kumele-ke zivalwe iy'tolo zabo kuseyimanje ukuze kungaqhubeki-ke ukufa kwey'ngane okulokhu kuqhubeka njalo-ke ey'ndaweni ey'ningi ey'hlukahlukene, especially kuGoli. Afisa ukuthi ngizwe umbono wakho novo lwakho uthini, ucabangani-ke ngalolu daba?